Uburinganire ni uburenganzira twavukanye ni Madame Jeannette Kagame umufasha wa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame. Madame Jeannette Kagame yagaragaje ko abatuye isi bakwiriye kumva ko kuba abagore n'abana b'abakobwa bafatwa kimwe ndetse bakanahabwa amahirwe angana na bagenzi babo b'igitsina gabo ari uburenganzira bwabo bavukanye. Yabigarutseho kuri wa mbere tariki ya 17 Nyakanga 2023 mu ijambo agejeje ku bitabira inama yateguwe n'ishami ry'umuryango w'umubyeyi ryita ku baturage UNFPA igamije kurebera hamwe uko abana b'abakobwa n'abagore bagira uburenganzira busesuye mu gufata ibyemezo ku mibiri yabo. Iyi nama yateguwe na UNFPA ishamikiye ku nama mpuzamahanga yiga ku ruhare rw'abagore mu iterambere Women Deliver itangizwa kuri uyu wa mbere i Kigali. Yitabiriwe n'abanyacyubahiro batandukanye barimo umuyobozi nshingwabikorwa wa UNFPA Dr. Natalia Kanem, Minisitiri w'iterambere mpuzamahanga muri Canada Harjit Singh Sajjan na Minisitiri w'ubuzima mu Rwanda Dr. Sabin Nsanzimana. Madame Jeannette Kagame yagaragarije bari muri iyi nama ko iyo umwana w'umukobwa aza guhabwa uburenganzira bungana n'ubwa musaza we kuva kera, uyu munsi insi yari kuba igeze kure cyane. Yagize ati rimwe umugore yarabajije ati uyu munsi twese twari kuba tugeze he iyo imbogamizi zose abagore n'abana b'abakobwa bahura nazo mu rugendo rw'iterambere zari kuba zidahari. Madame Jeannette Kagame yavuze ko iyo bigenda gutyo iyi si yari kuba ari ahantu ababyeyi bishimira kubyara umwana w'umukobwa badafite impungenge ko uyu mukobwa wabo ashobora gukura akababazwa hagendewe ku gitsina cye gusa. Uretse izi mbogamizi umwana w'umukobwa yari kugira amahirwe yo kudahura nazo. Madame Jeannette Kagame yagaragaje ko iyo uburinganire buza kubahirizwa kuva kera isi yari kuba igeze kure mu iterambere. Ati ese iyi mikorere yo gutegeka abagore n'abakobwa kugenzura imibiri n'ubwenge bw'abagore n'abana b'abakobwa niyo isi yacu yahisemo? Yakomeje asaba abagore n'abana b'abakobwa kudacibwa intege n'akazi gakomeye cyane kari imbere kuko uburinganire ari uburenganzira bavukanye. Ati abagore ntibazacibwa intege n'akazi kari imbere. Uburinganire ni uburenganzira twavukanye kandi bugomba kugerwaho bukanabungwabungwa. Iyo uburenganzira bw'umugore bwo gufata ibyemezo ashaka ku mubiri we buhonyowe, iyo uburenganzira bw'umugore mu bijyanye na serivisi z'ubuzima butsikamiwe, baba bambuwe amahitamo bafite avuze byinshi cyane ku buzima bwabo. Madame Jeannette Kagame kandi yavuze ko abantu bakwiriye kumva ko iyo bigeze ku gufata icyemezo ku mikoreshereze y'umubiri w'umuntu abagore banganya uburenganzira n'abagabo. Ati barahohoterwa no kuvuga abagore ati mu buryo buhoraho kandi bararemwe mu buryo bungana kuva bavuka. Abagore bafite ubushobozi n'uburenganzira ku mahitamo y'ibyemezo bigira ingaruka ku buzima bwabo bingana n'iby'abagabo. Yashimye UNFPA yateguye inama nk'iyi, yemeza ko ari intambwe ikomeye cyane mu rugamba rwo guharanira uburenganzira bw'abagore n'abagabo. Nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda mu mwaka wa 1994, kimwe mu bikorwa by'ingenzi leta y'u Rwanda yashyizemo imbaraga no guteza imbere uburenganire hagati y'abagabo n'abagore. Mu mwaka wa 1995 u Rwanda kandi rwashyize umukono ku masezerano agamije guteza imbere uburenganzira bw'abagore yasinyiwe i Beijing mu Bushinwa. Ibi byakurikiwe n'ingamba zitandukanye zirimo gushyiraho minisiteri yihariye ifite mu nshingano zayo gukurikirana uburinganire, hashyirwaho gahunda zigamije guteza imbere uburezi bw'abakobwa, havugururwa amategeko ku mitungo n'ibindi byinshi cyane byose bigamije guteza imbere uburinganire. Kugeza ubu imvugo yabaye ingiro kuko muri 2021 mu Rwanda rwari ku mwanya wa 7 ku isi mu guteza imbere uburinganire, n'urwa 2 muri Afurika inyuma ya Namibia iri ku mwanya wa 6 ku isi. Iceland, Finland, Norvège, Nouvelle-Zélande ndetse na Sweden nibyo bihugu biza imbere ya Namibia n'u Rwanda. U Rwanda rwagabanyije kandi icyuho cy'umushahara hagati y'abagabo n'abagore nka kimwe mu bipimo by'ingenzi bigaragaza urwego rw'uburinganire mu gihugu ku kigero cya 80%, ari nabwo rwa mbere muri Afurika. Mu nzego zimwe na zimwe nk'urw'ubuzima u Rwanda ruri mu bihugu bike ku isi byabashije kugera ku rwego abagore n'abagabo babona serivisi z'ubuvuzi bakeneye mu buryo bungana. U Rwanda kandi ruzwi ku rwego mpuzamahanga mu kugira umubare munini cyane w'abagore bari mu nteko ishinga amategeko, aho bagera kuri 61%, Sena ikagira 38%, guverinoma ikabamo 50%, mu gihe inzego z'ibanze zigomba kuba zigizwe na 30% by'abagore nk'uko bigenwa n'amategeko mu Rwanda. Mu yandi makuru, Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yagiranye ibiganiro na mugenzi we wa Ethiopia. Perezida Paul Kagame yagiranye ibiganiro na mugenzi we wa Ethiopia Sahle-Work Zewde uri mu ruzinduko rw'akazi mu Rwanda. Ibiganiro byahuje aba bakuru b'ibihugu byombi
byabaye kuwa mbere tariki ya 17 Nyakanga 2023 gusa ntihigeze hatangazwa ibyaganiriweho. Perezida wa Ethiopia Sahle-Work Zewde yageze mu Rwanda kuwa mbere aho yitabiriye inama mpuzamahanga ya Women Deliver iri kubera i Kigali. U Rwanda na Ethiopia bifitanye umubano mwiza ushingiye ku bwubahane bwa diplomasi n'amasezerano y'imikoranire igamije guteza imbere abaturage babyo. Ibihugu byombi kandi byashyize umukono ku masezerano atandukanye arimo ashingiye ku bufatanye mu by'amategeko, itangazamakuru, siporo, ubukerarugendo, ubuzima, uburezi, umuco n'ayandi. U Rwanda na Ethiopia kandi bikorana mu bijyanye n'ishoramari, ndetse abashoramari benshi cyane bayobotse isoko ry'u Rwanda aho bakora mu bijyanye n'inganda, ubwubatsi, serivisi ndetse n'ibindi. Iyi ni radio y'Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Radio y'Ijwi ry'Amerika yumvikanira ku mirongo migufi mu Burundi kuri metero 1922, naho mu Rwanda turi kuri FM 104.3 muri kumwe na Venuste Nshimiyimana basuza kandi ubaha ikaze ku makuru tugiye kubagezaho muri uyu mwanya. Igisirikare cy'u Rwanda kiravuga ko abarwanyi ba FDLR bari muri Kongo baba bisuganya bitegura gutera. Minisitiri w'intebe wa Israeli Benjamin Netanyahu yavuye mu bitaro kuri iki cyumweru bamaze kumushyiramo icyuma kigenzura imikorere y'umutima we. Abantu bataramenyekana bishe barashe umunyamakuru muri Mexique mu mujyi wa Acapulco mu majyepfo y'igihugu. Amakuru arambuye ni mukanya. Minisitiri w'intebe wa Israeli Benjamin Netanyahu yavuye mu bitaro kuri icyo cyumweru bamaze kumushyiramo icyuma kigenzura imikorere y'umutima we. Ibitaro yavurirwagamo byatangaje ko ibipimo by'umubiri we byose bimeze neza, harimo n'iby'imikorere y'umutima we. Ibyo bitaro byavuze ko icyo cyuma gipima imikorere y'umutima we bakimushyizemo mu rwego rwo kugira ngo itsinda ry'abaganga bamuvura rishobore gukurikiranira hafi uko umutima we ukora. Uyu mugabo w'imyaka 73 y'amavuko yagiye mu bitaro bya Sheba Medical Center birahitwa Ramat Gan ejo kwa gatandatu mu byaje kugaragara nk'ikibazo cy'ubuke bw'amazi mu mubiri we. Nyuma ku munsi w'ejo Minisitiri w'Intebe Netanyahu yasohoye video avuga ko yumva ameze neza, asaba abantu kwirinda kuguma kuzuba no kunywa amazi kubera ubushyuhe bugera kuri dogere 38 za Celsius cyangwa 104 Fahrenheit. Mbere yuko ajyanwa mu bitaro byari byavuzwe ko yagize ikibazo cyo kuzengerezwa nyuma yo kumara amasaha ari hanze ku zuba ryinshi. Amatsinda y'abarwanya ubutegetsi muri Myanmar harasaba leta y'Amerika inkunga y'amadolari agera kuri miliyoni 500 yo kubafasha guhirika ubutegetsi bwa gisirikare. Iyo nkungu basaba niyo kugura ibikoresho bya gisirikare birimo za burende, indege za gisirikare zisagira abapilote n'ibyuma kabuhariwe byo guhuma amaso bireba mu kirere. Mu kwezi kwa 11 mu ngengo yayo y'imari y'umwaka 2023 Kongere ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yatoye itegeko ryemerera inkunga imitwe irwanya ubutegetsi bwa gisirikare, ariko nta mubare w'iyo nkunga wagenwe. Kuri ubu amwe mu matsinda abarwanya ubutegetsi muri Myanmar yatangiye gusaba Kongere ya Amerika ko yagenera miliyari 525 z'amadolari y'inkunga yo muri urwo rwego. Ubu busabe bwatanzwe na guverinoma y'ubumwe ya Myanmar ikorera mu buhungiro, ikaba iharanira guhirika ubutegetsi bwa gisirikare buriho muri Myanmar, ifatanije n'amatsinda 3 y'ingabo zigometse ku butegetsi n'andi matsinda abarwanyi b'imitwe yitwara gisirikare yiganje mu bice byo mu cyaro cy'icyo gihugu. Guverinoma ya Myanmar ikorera mu buhungiro yabwiye Ijwi ry'Amerika kuyohereje ubusabe bwayo mu nteko ishinga amategeko na Sena y'Amerika, ariko ntiyavuze icyo bayishubije. Abayobozi b'izo nzego zombi banze kugira icyo batangariza Ijwi ry'Amerika ku bijyanye n'ubwo busabe. Abantu bataramenyekana bishe barashe umunyamakuru wo muri Mexique mu mujyi wa Acapulco uri mu majyepfo y'igihugu. Baraye bamurashe muri parking mu gihe yarimo yinjira mu modoka ye. Abashinjacyaha batangaje ko batangiye iperereza ku rupfu rw'uyu Nelson Matus wayoboraga ikinyamakuru Le Real de Guerrero. Mexique ni kimwe mu bihugu bitoroheye ubwisanzure bw'abanyamakuru. Matus yari amaze imyaka 15 akora umwuga w'itangazamakuru, ahanini
ahanini yibanda ku nkuru zigaragaza urugomo n'ibibazo by'umutekano muke birangwa muri Mexique. Ibyo biremezwa n'umuryango Reporters sans frontières uharanira ubwisanzure bw'itangazamakuru. Kuva mu mwaka wa 2000 abanyamakuru barenga 150 bamaze kwicwa n'abakekwa kuba bakorera imitwe y'abacuruza ibiyobyabwenge. Reporters sans frontières iravuga ko leta ya Guerrero yibasiwe n'urugomo rwo ku rwego rwo hejuru rutuma abanyamakuru bahakorera nabo bibasirwa n'abakorera iyo mitwe. Mukomeje kumva radio y'ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi n'ikinyarwanda. Mujye no kuri wa eshatu akadomo radio yacu voa.com. Mukurikire aya makuru kuri Facebook, Instagram, YouTube na Twitter. Muradusanga kuri VOA radio yacu. Mukanya turajya ku makuru avuga mu karere k'ibiyaga bigari by'Afrika. Mu Rwanda leta yemeza ko inyeshyamba za FDLR zirimo zisatira umupaka uruhuza na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibi biratangazwa n'ubuyobozi bw'intara y'uburengerazuba ubwa gisirikare n'ubw'inzego zibanze. Gloria Tuyishimira kurikiranye ikiganiro izi nzego zatanze mu mpera z'icyumweru gishize. Ni ibiganiro nini byibanze ku mutekano w'abaturage bo mu karere ka Rubavu. Byari byitabiriwe n'inzego z'ibanze zirimo abakuru b'imirenge, utugari, imidugudu, abashinzwe umutekano mu nzego zose n'abandi. Byasaga n'ari impuruza ku bayobozi k'umutwe witwaje intwaro wa FDLR kuri ubu wasatiriye imipaka y'u Rwanda iruhuza na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ugamije kuza guhungabanya umutekano w'u Rwanda. Umuyobozi w'ingabo za